Mat ke Israel ya kamit ke basir kaitam, kamit ke bas ngau trim tam ne kamit sing sajanya hak namding jong ke Iran. Kapaderu ka jingya brio ke basir kaitam ke Israel hak ne katma hak bagi tagi Iron Dome. Kim la shu bante lakam kila phil ban yada ya namding jong ke Iran ne kamit sing sajanya. Katma ka sandang pur ke Israel ka sakput kelab yang ya ke Iran. Ke Hamas kelayaro ya ke jingle ke Iran ban hirtma ya ke jika pajba kari Israel ban penya ke muslim kiba lui hak bah ne kemit kintubru ya knak badang sansnem ke Yemen kelakwa ban join lang hak ne katma ban kerwit no kari Israel kad bah Kristyan ke Saudi Arabia bat ke UAE ya ke Amerika kari Israel saj sinpat kelamat ya kemit ke Bashir Khaitam kamit yang beriu ke bak tang tam ha kene katma Persia ke Iran ha ke bak kita ki namding ke Bashir Khaitam jong ke Iran kila kerwit ya kari Israel ne kamit ngi sajaj ha ke bak ke Iran kelakam bak temu ya ke nuklir plan jong kari Israel kata kelajah akan nong ba di mona bat arat jong kari Israel ke bala penlong ban ya beriu kumbak khat wengut ha ke ju kapor ke bak jingyap kadang la ban kiu namar kibala mensau kidai paladik as pangut kwa deru ka jaka syong jaka sa jing kiru pajba ha ka ba artli kita gi namding kiba klanbor jaka Iran kla yo banhap ha kini kinong ba jo kari Israel klem la te la kamsyu kita gi Iron Dome kita gi THAAD Air Defense System nang ta ki khbor kila kamru pa pratli ki ying paki dulan kibala jot la prano thio ka jingya bru kwa shir khaiba kepada ke jingjot kepada jurtam jongkri Israel ha kane katma Persia ki Iran keba ompat juja kum kane nadu ke arp pratrik rimpang balastang kane katma Persia ke Iran bat ke Iran kala kop ba kumba kala kren kum taru kala urlong ba ke Iran kan sanang penenkam da kita ki tirtma gibat themai kadban nang slem bat kum taru klempep baka jingstang ke Iran ban kerwi di jaka syong jaka sa kiru pajba jongkari Israel kan senang penbitar susu ke Israel ban keput keling biang ya ke Iran haka baka jingkeli mata kedai bakum no kita gi Iron Dome jongkari Israel kila phil ban yada kim la te la kamsyu kepala penlong ke jingjot keban ningkong tam jongkari Israel hakin namding juga Iran bat kanekan bu jingmaru ke bakrau ya keri Israel hakane katama kepadang yaj mentah bat kum juru kita gi air defense system jong keri Amerika hakaba kimla ban yada yakin namding jong ke Iran ke Hamas kelak kementeng yakane ke jingle jong ke Iran ke Yemen kelak kwa ban sedang no ban kerwit lange ke Israel kad ba ke Saudi Arabia kelak hukum yaki staff ke Iran embassy kibadon hakate kari paken mi no kloy hapok Arab Sau kenta kumta ke Saudi Arabia kalak ban join lang ha kani katma pan Kristyan ya kari Amerika kadba ka UAE kala hukum yaki IRGC bakin mino dan Dubai kumta kani ke jingjot lane ke jingmat kari Israel ya kani ke jing syahir teman namding ha ka Iran ne kamit kepala penlong yaki rupajba pan mensau palat as pangut bat khatwengut kibala yap ne kamit kapaka jingyap kat kumi kebor laong bakal la nangkil kumta ka kebanang jaru nang nei syakmat tongan api ki wei par ki kubor ban dangwa blai sibut